Nyuma ya watho bwa gwitikiria biama bingi aja Kenya na ndi biama ne bionekete kweja na kuthira bimwe kinya bikimerua ne bingi biama na ngwataniro cha biama kwa ngerekano NASA Code Jubilee Azimio ne bionekire kweja na mururumo munene ende nyumene kana nyuma ya kithurano bikethira bikioneka kurimia na atongeria na boba kioneka kuibangania kenda kurwira ite mwanya mwanya na biama biao uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua nethirite akigeka kuibangania kenda kubanga kiama kiria gikomba na bonene aja nthigurune na kundene ya kaunti ya Meru baria bakurwira giti kia ungavana Mithika Linturi na Peter Munya ne bethirite bakigeka kuga Meru ne kubatara kiama kiayo. Mwandiki wetu wa Ntoto Magani Mweti ne akuinja kiri Gîchunki gia siasa ugoro bwana Arua. Mwaka 2025 ijo amberitia na gituma gia siasa na biama ibiamberitia kuibanga. Amona biama birio thai ni ja UDA, ANC, ODM, Wiper, BAS, Ford Kenya na bingi. Tayari biama ibiamberitia kuthithia ngwataniro mbere ya kithurano gia 2027. Kiama kia ANC kiria gitwire gitongeretwo ni Musalia Mudavadi gikunjite nthama na kugwatania na kiama kia UDA. Rais William Ruto niwe mutongeri wa kiama hiki gikieru. Gavana wa Embu Cecily Mbarire niwe mukariri giti nawe Hassan Omar ari mwandiki munene. Gavana wa Embu Cecily Mbarire naugite ati kiama hiki kieru ni kia Mukenya wonthe no tokethirwa yutatirwa. The party has incorporated ANC's identity symbols in the logo, imagery, topography, brand of the new merged party, and shall resultantly undertake a myriad of other changes in the governance and operations of the party. Accordingly, the following officials have been designated as the officials of the new party, effective immediately. Deputy Party Leader will be His Excellency Isa Timami EGH. Vice Chairman will be Kelvin Lunani. Deputy Secretary General will be Honorable Omboko Milemba. We are happy as the UDA because we are no longer the party that locked out the rest of the nation. We are no longer the party of shareholding. You don't need a certificate of shareholding to join this new formation that we are forming today. Ende ntato iji chonde tenge ni siasa ene cha Kenya. Ngwataniro Ciaca na ikatharua o uria gukia kuma 2013 rutere ruregani iruthirite rukithithia ngwataniro cha CORD na NASA iria itharitwe na mbere ya 2022 kiri campaign bathithia ngwataniro ya Azimio la Umoja iria kinyayo iri na ntitikano mwanka thai nyuma ya Raila Odinga na kiama kiao kia ODM gutonya thirikari-ini biama bingi amemba ba Azimio ibatigi batikeni. Tunasema wale ambao wanajiita wa Azimio, wale walienda kule mawaziri ni sawa, na wengine wakichaguliwa nasikia Ruto anataka kuchukua wengine, waende kibinafsi. Rutere rurungi. Nyuma ya ngwataniro ya Jubilee kuthithwa 2013, William Ruto nyuma ya mwaka 2017 bare mukugwatania na rais wa gitari Uhuru Kenyatta na rabe banire na Kenya Kwanza irathondekwa. Na nande aria turi migombe ni tonyete ngwataniro na Kenya Kwanza. Kweberu obisino kwa Rigathi Gachagua jamunini wa rais igutumite nyombe Kenya Kwanza yambirie kuinaina. Gachagua na mbere tia gwakaniria thirikari na rekinya augite mwaka juju akarita mwerekera jo mweru jo ngwataniro iria kathithia na shore baberu. And let me say, this mountain next year, the political movement that will start in this mountain, 202 will look like a joke. And we shall join other Kenyans to get on the right trajectory and define our destiny. But let me assure everybody that never again shall any leader take this mountain for granted. Ura wari waziri wa karibu wa ndeneza nthigurune Kenya Dr. Fred Matiang'i kinyawe no wakuibanga o uria gukia.
na kuna Jamiru rwarito runi rukwiruga uria wari minister wari mithirikari ni Rais Ruto Mithika Linturi na ugite ati gutonya thirikari na bati bangite igwatumira baichithirwa owe na history iratu inayo no kumea na nto twetre slow tueta Jubilee tueta Jubilee kireito twangiriere neta collapse biama tuthithie Jubilee nene tuthithie Jubilee nene eta collapse biama tueta umwete ntuko motwere kwa thatu weta kuonde kwa Jubilee ra kwebyo tumba kuwa nibo kwa karene simarire ndio kinya yundi itwa formula twinde tureta ndero ametheka werete iwe baisiama no kya bachakia magia kuno twakambirite tariki 22 2021 twege muthaiga twegigiri kwa muthama no twambiririe no ntuikie turete baisia ndanenkane amarete neko wangaru kwariata komba kwitho na kya mano kona mantu yaita ore okara ukiona chako cha mwenye gikinyolewa cha mtu gikinyolewa hata tia yako maji Linturi na ugitere urengi batitonya kubukubwa ubaminchetie okagitene okau Linturi na ugitena nde bakathithia kiama kamumiru so tutumba witikania umba kuwa nende ati tumba bantu yomba kutia bora yakari when there is breach of trust tutumba take chances menya once beaten twice shy my apologies ntarea eburu no nto tutaiji kwa karikabuo right so wasira mwana kwa kana kuvunjika kwa mwiko sio mwisho ya usonga nkima katuendelea au but the lessons ila to lanete ni wiri utunga indi bratu eta in the future untubu ibogwati mbaru na gwikiro inya ni ura wari gavana mbere na kinya waziri wari mikagita kamwe Peter Munya ibo kuona tena achagua kuona nonto kubere nyumba ya ida wango nende aliyotoa na ndicha abaru watamurango na kumere ayua kero wale wana ndoto na ndicha ne wale mando to ndicha ne to akore baru na njome nonto na kumere atena mubango na atena nyumba ya wene aida kala mtoro sasa watu tukwenda kuromba utoro tukwenda twena kiama keto kera tukaromba gembi kura na baraba kenda kura ile inge kato akarande nabo batwere baraba kwenda sasa Morgan Mwiti Gîchunki ya siasa Weru TV